Život i proročanstva starca Stefana Karolskog predstavljaju zanimljivu temu za promišljanje, jer se u njima prepliću lična sudbina, istorijske okolnosti i pogledi na budućnost koji danas izazivaju veliku pažnju. Rođen u vrijeme velikih potresa koji su obeležili 20. vek, Stefan Karolski je najprije bio običan čovjek, obrazovan agronom koji je živeo životom kakav je delio sa mnogima u svom vremenu. Međutim, tokom njegove sudbine preokrenuo se u trenucima Drugog svjetskog rata, kada je po njegovom svjedočenju izbjegao smrt zahvaljujući molitvi Presvetoj Bogorodici. Taj događaj on sam je opisao kao čudo, jer su ga mitraljevski meci promašili iako je bio na dohvat ruke. Upravo to iskustvo natjeralo ga je da prepozna znak Božje promisli i da odluči da ostatak života posveti duhovnom putu. Nakon rata, Stefan je krenuo ka Svetoj gori, mjestu koje je vekovima bilo utočište monaha i isposnika, simbol duhovnog uzdizanja i udaljavanja od svakodnevnih briga. Put nije bio ni kratak ni lak, ali ga je izdržao sa verom i snagom. Na Svetoj gori Stefan je našao svoje mjesto u pustinji Karulija, teško dostupnom predjelu sa pećinama i liticama. Tamo izgradio svoju keliju i živeo u krajnjem asketizmu. Nije nosio tradicionalnu monašku odeždu, nije se šišao niti brijao, a o pranju gotovo da nije ni razmišljao. Ipak, posjetioci koji su dolazili kod njega nisu primećivali telesni miris, već naprotiv tvrde da je od njega dolazio prijatan i neobjašnjiv miomiris. On se oblačio jednostavno, često u trenerku, što je izazvalo čuđenje, ali pokazivalo njegovu praktičnu narav. Njegova kelija, koju je sam sagradio, posjećala je na mali hram, a Stefan je čak brinuo i o bašti i gostinskoj kući za hodočasnike. Svojim rukama prenosio je zemlju i kamenje kako bi stvorio mali prostor za uzgajanje i smještaj posjetilaca. Govorio tiho, jasno i uverljivo, i ljudi su ga slušali kao što se sluša izvor sveže vode. Dolazili su mu ne samo pravoslavci, već i pripadnici drugih hrišćanskih konfesija, u želji da čuju njegove reči i da pronađu utehu u njegovim savjetima. Uprkos jednostavnom spoljašnjem životu, njegovo prisustvo imalo je snažan uticaj na one koji su ga sretali. Posebno mjesto u sećanjima i svedočenjima zauzimaju Stefanova proročanstva. On je često govorio o pojedincima koji su dolazili kod njega, ali ponekad se osvrtao i na širu sudbinu čovečanstva. Njegove reči nisu bile zapisivane kao zvanična učenja, već su uglavnom ostajale u sećanjima oni koji su ga posjetili ili u beleškama koje su prenošene dalje. Upravo ta neformalnost njegovih kazivanja doprinijela je da kasnije mnogi različito tumače njegove misli, ipak neka od njih privlače posebnu pažnju jer se povezuju sa događajima našeg vremena. Jedno od proročanstava koje se vezuje za Stefana Karolskog odnosi se na pad Sjedinjenih Američkih Država i poređenje sa ulogom Rusije u globalnim zbivanjima. On je govorio da će Amerika težiti da nadmaši Rusiju, ali da se te nade neće ostvariti. Prema njegovim rečima, zavist i politički ćorsokak dovešće do urušavanja američke moći. Govorio je i o velikoj vodenoj katastrofi koja će pogoditi čitavu planetu, ali naglašavao da Rusija neće biti direktno ugrožena, dok će mnoge druge zemlje trpeti strašne posljedice. Posebno isticao da će severnoamerički kontinent biti najteže pogođen. Takve reči, izrečene decenijama ranije, danas izazivaju različite reakcije. Neki ih doživljavaju kao doslovna proročanstva prirodnih katastrofa i političkih lomova, drugi pak smatraju da je reč o simboličkim slikama koje se mogu tumačiti na više načina: voda kao znak čišćenja, preobražaja ili Božjeg delovanja. Kako god bilo, ovakva kazivanja privlače pažnju naročito u vremenima kada se svijet suočava sa krizama, ratovima i klimatskim promjenama. Stefan Karolski upozoravao da će posle tih događaja nastupiti talas migracija, posebno ka Rusiji. Prema njegovim rečima,
Milioni ljudi će tražiti utočište u toj zemlji, a domaći ljudi treba da čuvaju svoje domove jer će svaki slobodan prostor biti zauzet. Ove riječi često se dovode u vezu sa savremenim strahovima od masovnih migracija i promjena koje ne mogu donijeti. Pored toga, Stefan je govorio i o velikoj obnovi čovečanstva koja će uslijediti posle katastrofe. Tu obnovu je opisivao kao veliku radost za Rusiju, nagoveštavajući dolazak cara koji će zaštititi narod i donijeti jedinstvo. Simbolika krune i plašta često se tumači kao ideja duhovne obnove, povratka pravoslavnom duhu i ponovnog ujedinjenja oko zajedničkih vrijednosti. Kada se govori o ovakvim proročanstvima, važno imati na umu da su ona deo šire duhovne tradicije pravoslavnog monaštva, gdje se često koriste simboli i slike, a ne nužno doslovna predviđanja. Mnogi duhovnici tokom istorije govorili su o padu velikih sila, o obnovi duhovnog života i o Božjoj pravdi. Takve poruke uvijek su imali za cilj da podsjete ljude na važnost pokajanja, molitve i vrlinskog života. Zato se i danas Stefanova proročanstva mogu posmatrati na više načina. Neko će u njima vidjeti najavu realnih događaja koji će se tek desiti, dok će drugi prepoznati opomenu o tome da se svijet previše udaljio od duhovnih vrijednosti i da mu predstoji iskupljenje kroz teškoće. Bilo kako bilo, ona postiču razmišljanje i vraćaju nas pitanjima o smislu istorije, ljudskoj slobodi i Božjem djelovanju. O Stefanu Karuljskom i njegovim rečima izvještavali su različiti mediji, među kojima i ruski kanal REN TV, gdje su njegova proročanstva predstavljena kao tema vredna pažnje. Ipak, kako se radi o prenošenju svjedočenja i tumačenja, važno je pristupiti im sa rezervom i kritičkim razmišljanjem, bez brzog donošenja zaključaka. Priča o Stefanu Karuljskom pokazuje kako život jednog čovjeka može postati svjedočanstvo koje nadahnjuje mnoge. Od agronoma osuđenog na smrt, preko čudom spašenog vojnika do pustinjaka na Svetoj gori, on je postao duhovnik čije se reči danas pamte. Njegov primjer nas podsjeća da u najtežim trenucima istorije mogu nastati figure koje svojim životom i govorom ostavljaju trag daleko veći od onoga što su možda sami mogli zamisliti. Također, njegov životni put nije bio put čovjeka koji je tragao za slavom ili za priznanjem, već put onoga koji je bežao od sveta, ali ga je svijet ipak pronašao. Ljudi su dolazili kod njega u potragu za odgovorima, jer su osjećali da reči pustinjaka nose težinu drugačiju od svakodnevnih priča. Ta težina dolazila je iz jednostavnosti, iz uverenja i iz načina života u kojem nije bilo kompromisa. Upravo ta dosljednost, odricanje i asketski način postojanja činili su da se njegove reči doživljavaju kao autentične. On nije govorio iz pozicije bogatstva, moći ili političke sile, već iz iskustva čovjeka koji je prošao iskušenja smrti, koji se odvojio od sveta i koji je znao šta znači živjeti u potpunoj zavisnosti od Božje volje. Zato su njegove misli o budućnosti bile one doslovne ili simbolične. Nalazile su pažnju. Nisu se činile kao spekulacije, već kao uvid u dublju stvarnost. Kada se osvrnemo na ono što je govorio o Americi i Rusiji, primećujemo da je u pitanju više od političke prognoze. On je u svojim rečima izražavao predstavu o ravnoteži snaga, o tome da nijedna sila ne može večno dominirati, da se moć velikih carstava kad tad urušava i da jedino duhovna snaga može ostati postojana. U njegovom viđenju Rusija imala posebno mjesto ne zato što je jača u oružju ili ekonomiji, već zato što je vezivao njenu sudbinu za očuvanje duhovnog nasljeđa. Govorio je da će ona biti zaštićena u vremenima iskušenja, dok će mnogi drugi narodi trpeti posljedice. Zanimljivo je razmišljati o tome kako se takve reči povezuju sa današnjim događajima. Svet u kojem živimo obeležen je neizvjesnošću, krizama i osjećajem nestabilnosti. Velike sile takmiče se za prevlast, a obični ljudi traže sigurnost. U tim okolnostima proročanstva poput Stefanovih dobijaju novu snagu. Ona ne djeluju samo kao osjećanje na jednog pustinjaka, već kao upozorenje ili podsticaj za promišljanje. Iako se ne može reći da su to doslovna predviđanja koja se nepogrešivo ostvaruju,
Njihova simbolika odražava duhovnu glad savremenog čoveka. Govoreći o velikoj vodenoj katastrofi, Stefan je koristio sliku koja se u mnogim tradicijama pojavljuje kao znak očišćenja i obnove. Voda je element koji uništava, ali i koji daje život. Ona briše staro i stvara prostor za novo. Ako se njegove riječi shvate u tom smislu, tada one nisu samo upozorenje na prirodne nepogode, već i poziv na unutrašnju promjenu čovečanstva. Voda, u prenesenom značenju, može označiti iskušenja kroz koja ljudi moraju proći da bi se očistili od greha i obnovili u veri i ljubavi. U tom okviru i njegova poruka o dolasku cara ima dublji smisao. Car nije nužno politički vladar, već simbol duhovnog vođstva, jedinstva i zaštite. Govorio je da će kruna biti vraćena i da će car svojim plaštom sve pokriti. To se može razumjeti kao nada u obnovu poretka zasnovanog na veri, na zajedništvu i na vrednostima koje prevazilaze prolazne ideologije i političke sisteme. Takva nada, izrečena u vrijeme hladnoratovskih neizvjesnosti, može i danas zvučati kao podsjećanje da se budućnost ne gradi samo oružjem i ekonomijom, već pre svega duhovnim temeljem. Stefan Karulski svojim životom pokazao da je moguće živjeti van sistema, izvan udobnosti i izvan društvenih pravila, a opet ostaviti dubok trag. Njegova kelija u Karuliji, nepristupačna i surova, postala je mjesto na koje su dolazili ljudi iz celog svijeta. Oni nisu dolazili zbog spoljašnjeg izgleda, već zbog reči koje su smatrali istinitim. Ta slika govori mnogo i o današnjem svijetu. U vrijeme kada informacije preplavljaju čovjeka sa svih strana, kada je teško razlikovati istinu od laži i kada svako ima mogućnost da se oglasi, ljudi dalje traže glas koji je tih, jednostavan i uveren. Upravo takav glas bio je Stefanov. Možda je zato i njegovo ime ostalo zapamćeno, ne kao ime velikog teologa ili političara, već kao ime pustinjaka, čije su reči preživljavale kroz usmena predavanja i zapise hodočasnika. On sam verovatno nije želio da postane poznat, ali njegova dosljednost i način života učinili su da bude upamćen. A to je možda i najbolja potvrda da istinska poruka ne zavisi od spoljašnjeg sjaja, već od unutrašnje snage. A kada se govori o velikoj obnovi čovečanstva, o kojoj je govorio Stefan Karulski, nužno se nameće poređenje sa mnogim drugim starcima i duhovnicima pravoslavne tradicije. Gotovo svi oni, od ruskih staraca 19. veka do savremenih atonskih pustinjaka, naglašavali su da čovjek prolazi kroz iskušenja koja su uvijek povezana sa unutrašnjim stanjem duše, ratovi, bolesti, glad, prirodne katastrofe. Sve to nije samo splet okolnosti, već i posljedica udaljavanja ljudi od Božjih zapovesti. U tom smislu obnova nije zamišljena kao puko obnavljanje institucija ili društvenih poredaka, već pre svega kao duhovno preobraženje. U proročanstvima starca često nailazimo na motive patnje i radosti koji dolaze jedan za drugim. Patnja je uvijek predstavljena kao neophodni put, kao prolazak kroz tamu da bi se stiglo do svetlosti. Tako i Stefan, govoreći o vodi i katastrofi, nagoveštavao da će posle tog iskušenja doći vrijeme radosti. Ta radost, međutim, nije upisana kroz bogatstvo, već moć ili tehnološki napredak, već kroz povratak vrednostima i kroz dolazak cara. U pravoslavnom simboličkom jeziku car predstavlja zemaljskog vladara koji je ujedno i zaštitnik vere, ali istovremeno i metafora za Hrista kao nebeskog cara. Zato se njegova poruka može shvatiti i kao nagoveštaj duhovnog vaskrsenja, a ne samo političkog preokreta. Ako pogledamo istoriju Rusije, vidimo da ideja o povratku cara ostala duboko urezana u svijesti mnogih ljudi. Posle revolucije 1917. godine i mučeničkog stradanja carske porodice, taj motiv postao je neraskidivo povezan sa nadom u obnovi pravednog poretka. Mnogi duhovnici, posebno u emigraciji, govorili su da će se Rusija pre ili kasnije vratiti carskom putu. Stefanove reči o kruni i o plaštu mogu se povezati sa tom tradicijom, ali i sa širim značenjem.
sa nadom da će se pojaviti vodstvo koje će biti ne samo političko, već i duhovno. U poređenju sa drugim starcima, Stefan Karulski se uklapa u opštu sliku. Starac Lavrentije Černigovski, recimo, govorio da će Rusija u budućnosti vaskrsnuti i da će izdržati iskušenja koja će slomiti mnoge druge narode. Starac Serafim Sarovski je još ranije naglašavao značaj pokajanja i molitve za budućnost Rusije. Savremeni starci sa Atosa, poput Pajsija Svetogorca, također su ukazivali na to da će svijet prolaziti kroz velike krize, ali da će Božja promisao uvijek čuvati one narode koji ostanu verni. U tom kontekstu Stefanove reči nisu usamljene, već deo šireg niza proročanskih glasova. No, ono što je specifično kod njega jeste način na koji je povezivao lične priče hodočasnika sa opštim vizijama sveta. On nije govorio iz pozicije teologa ili crkvenog učitelja, već iz iskustva pustinjaka koji je slušao ljude i davao im jednostavne, ali duboke odgovore. U njegovim kazivanjima nije bilo složenih doktrina, već jasnih slika. Voda koja dolazi, Amerika koja pada, Rusija koja ostaje, car koji pokriva narod. Upravo ta jednostavnost činila je njegove reči pristupačnim svima, bez obzira na obrazovanje ili poreklo. Danas, kada se njegove reči ponovo izvlače i tumače u svetlu savremenih događaja, treba imati na umu da je proročanstvo uvijek dvosmisleno. Ljudi ga mogu shvatiti doslovno, očekujući konkretne katastrofe, ali ga mogu razumjeti simbolično, kao poruku o unutrašnjoj promjeni. Neutralan pogled podrazumeva da se obe mogućnosti uzmu u obzir. Proročke reči imaju snagu ne zato što predviđaju tačne datume i događaje, već zato što podsjećaju čovjeka na njegovu odgovornost, na krhkost života i na potrebu da se ne veže samo za materijalno. Upravo u tome leži i aktuelnost Stefanovog života i dela. Njegova lična priča podsjeća da i u najtežim vremenima, kao što su rat i progon, čovjek može pronaći smisao i posvetiti se višem cilju. Njegova proročanstva, bilo da ih doživljavamo doslovno ili simbolično, pozivaju na razmišljanje o tome kuda ide čovečanstvo i šta ostaje kada sve drugo nestane. A njegova jednostavnost, asketski način života i vera u Božju zaštitu pokazuju da snaga reči dolazi iz snage ličnog primjera. Govoreći o padu Sjedinjenih Američkih Država, Stefan Karulski koristio jezik koji je ujedno upozoravao i proučavao. On nije želeo da se fokusira na političke detalje ili trenutne lidere, već na opšte principe i dinamiku moći. Prema njegovim rečima, Amerika će težiti da nadmašti Rusiju, ali zavis pohlepa i nedostatak duhovnog temelja dovesti će do ćorsokaka. Ovakva upozorenja nisu rijetka u proročanstvima pravoslavnih monaha. Gotovo svi starci ističu da su sile koje zaboravljaju moral i duhovni zakon osuđene na pad. U ovom kontekstu Stefanova slika propadanja Amerike može se posmatrati kao opomena o unutrašnjoj slabosti, a ne kao prognoza tehničkog kraha države. Nadalje, on predviđa i globalnu katastrofu u vidu velike vode, metaforički i doslovno. Voda koja dolazi prema njegovom tumačenju ima funkciju čišćenja. Ona briše grehe, nepravde i proroke koji su obeležili čovečanstvo, ali u isto vrijeme izaziva patnju i gubitke. Stefan isticao da Rusija neće biti direktno pogođena, ali da će se suočiti sa posljedicama indirektno, kroz masovne migracije. Milioni ljudi, kako je govorio, pokušat će da pobegnu od katastrofe i potraže sigurnost u njenim granicama. Ova slika ima više slojeva. Sa jedne strane, pokazuje stvarne izazove koje priroda i socijalne krize donose, a sa druge strane deluje i kao upozorenje da pripadnici naroda treba da čuvaju svoje domove i zajednice. Migracije koje se u proročanstvu pominju ne treba posmatrati samo kroz prizmu geografskog kretanja, one simbolizuju unutrašnji prelazak čovečanstva. Ljudi napuštaju stare vrijednosti i traže novi poredak, novu sigurnost. U tom smislu, Stefanovo upozorenje da zaštite svoje domove može se tumačiti kao poziv da očuvamo duhovni identitet i tradiciju, da sačuvamo ono
što je unutar nas stabilno, dok svet oko nas prolazi kroz krize. U savremenom dobu, kada globalne migracije i političke tenzije izazivaju nesigurnost i strah, ove reči deluju ne samo kao upozorenje, već i kao podsmeh na nužnost pripreme i odgovornosti. Posebno je zanimljivo tumačiti njegovu viziju velike radosti koja dolazi posle katastrofe. Stefan je govorio o povratku cara, o kruni, koja će sve pokriti svojim plaštom. To nije zamišljeno kao politička revolucija u modernom smislu, već kao simbol obnove reda i zaštite. U pravoslavnom duhovnom jeziku car predstavlja ne samo vladara, već i duhovnog zaštitnika, garant pravde i duhovne snage. Povratak cara može se posmatrati kao metafora za ponovno ujedinjenje naroda oko viših vrednosti za uspostavljanje duhovnog poretka nakon perioda haosa. U poređenju sa drugim starcima i proročanstvima ova vizija nije usamljena. Starac Lavrentije Černigovski, recimo, govorio je o iskušenjima kroz koje će Rusija proći, ali i o obnovi koja dolazi posle patnje. Starac Sarovski naglasio je da je pokajanje ključ oporavka naroda, dok Pajsije predviđa velike krize, ali i povratak vere kao centralne sile u životu zajednice. Stefanove reči se uklapaju u ovaj niz i dodaju detalj. Njegov naglasak na dolazak izbjeglica ukazuje na konkretan način na koji će svet reagovati na globalne kataklizme i kako će Rusija postati centar privremene zaštite i sigurnosti. Zaključno, proročanstva Stefana Karolskog nude jedinstvenu perspektivu na tok događaja koji oblikuju savremeni svet. Njegove reči nisu samo vizije pojedinca, već ogledalo dubokih duhovnih istina koje prevazilaze vremenske i geografske okvire. Kroz život pun iskušenja, od ranih dana kao agronoma preko čuda iz Drugog svjetskog rata pa sve do života u Karulskoj pećini, Stefan je pokazao da istinska snaga nije u spoljašnjoj moći, već u unutrašnjoj dosljednosti, veri i povezanosti sa višim principima. Konačno, poruka Stefana Karolskog može se sagledati kao podsjetnik na večnu dimenziju ljudskog postojanja. Svet prolazi kroz iskušenja, moć se menja, države se uzdižu i padaju, ali duhovna snaga i vernost višim principima ostaju trajna.